So this is a rod for the constructions of the upper layers of the bridge, and it's almost done to stabilize. I mean, now let's go to see the most beautiful river. Dah. Bridge kasi lang with long ni tunta tupik lang kasi na ang chin gila ay ang chin la rod hedi ay ni kapan gila bang sorot ke itu mana tingjor hai en mikro rod En mikro rod lah. ang itu 60%, I mean 30% so sila tupik lang landar mereka landar mereka Ano hot ano. kali kalau sudah kasih aku nonton next Next lah ano. Next push lah dak lo. next dah lah Dak. dah kalau Dah lo next push. oh